baik dan فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasin sin Allah Ta'ala, yari na isab kami mga kamamaasan sing kamu, iatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu, in ganap pangadjian, amin masih kita niwa pangadjian, bunga sin pag-iman, aula-aula na tung habong asin pag-iman antara sin beriman usug iwan beriman babai. Mga kekasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayaw na to kalupahan in pabaita ka to taniyo sin Allah Ta'ala an-najahu wal falah lil abdi fid dunya wal akhirah. Pabaitaan kita niyo si maha suci maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin aun tatabangan ni ariya dunya ika salamat kanila ray nga kasusahan, iwan hikapas nila ray nga mga tatandasan, aula-aula na anugaharaan sila sin Allah Ta'ala tutungbasan da hindi dunya temporary damikrian anugaharaan sila sin Allah Ta'ala
tutung basan kakal haadlaw wanakana. Mga anak kapo na mo atiranan, sabarang sinabutan sin suara ini, pengajian na to ayat Suratul Anfal, ayat kapatan taglima, iwan ayat Suratul Ahzab, ayat kapatan tagisa. Di ayat nasabut dua, Suratul Anfal wa Suratul Ahzab, bunga sin pag-iman sin bangsa usog, iwan sin bangsa babae, tiabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, bat supaya aun urulun taniyo, aun singuran sing kita niyo, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin pagtag-ipon imbungan niya, maghampit sila rin diya dunya, awla-awla na maghampit sila haadlaw kana-kana. Mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, yarim palman si mahasud si mahatinggi. Wadhkurullaha kasyira, iwan panumtum kamu patuhan, sin panumtum sa taud-taud. Isin nagbaytayan Tuhan, isin piyabaytaan yan bariman. Unin dagbus sin pabaytayan wajib bukun sunnat. Unuin dayaw sin pabaytayan bang natunahinan, wazkurullaha kasira, panumtum kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin panumtum sa taud-taud, la'allakum tuflihun. Supaya kamu sumanyang nakabuhi niyo, iwan sumanyang adlaw kana-kana. Mga anak po, buko ni kasanyang imbanusim pagkaon. Mataod na narapa ospital hasabab sim pagkaon. Diyaring restauran harap pa ospital. Mga anak po, impabaita sin Allah Ta'ala umat na kauna, biya da isab sin pabaita ha ummat haulihan amunain kita niyo. Tiwugila sin Allah subhanahu wa ta'ala impabaita niya. Halapal, ya ayyuhallazina amanu. Tao marayaw imbar iman usug, imbar iman babae. Di nila paglimutin imbaran nila. Maita, sabab mawaya sila sin malanu umalup patuhan. Apabila malanu umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala, uunan sin lanu, in limanu kaniya. Jasad niya, iban sinya walihan niya. Adapun mga anak po imbukun bariman, pialano niya sadya, gimpaisan niya. Iban simpakayan niya. Dahil nga sabab yan, wala siabot sin Allah Ta'ala yung paruntungan. Sim mga tao yan. Kagawa,
Iarin siyabut sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kamu mga namamarat saya. Sin rukun iman unum. Usug iban babai. Ya ammalan dum adlaw. Kauhaan tagupat kajam. Tiyawag sinallahu ta'ala simpal tawaran. Kakuyaran dunya, kakuyaran adlaw akhirat. Bangin manusia, kuyaran sin tatawaran sin tao. Imbar iman, labiing kuyag niya. Apabila siya tawarun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unim paltawaran sinallahu ta'ala mga bariman yan. Usugi bang babae. Udhkurullaha jikran kasira. Panumtum kamu pa Tuhan. Sin panumtum sa taud-taud. Yan Tuhan ini amalan sin bariman usug, ibang bariman babae. Nanunumtum pa Tuhan. Nagjijikir pa Tuhan. Dumiban sinadlaw. May tayad to. Sabab bunga sin pag-iman nila. Sabab tiyawag sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Udhkurullaha jikran kasira. Patauran niyo, panuntum niyo pa Tuhan. May tayo ipapataod. Sabab magkagunahan kita niyo mataod. Kakalilang impiataod sin tao, bukun panuntum pa Tuhan. Impiataod niya, kabayaan sing kita niya. Kabayaan sin napsu niya. Kabayaan sin syahwat niya. Dupangun sadya siya. Harap pa basura katan. Harap pa toilet katan. Piya pagluog siya. Ang pambariman. Di siya papagluogon sin Tuhan. Bukun in parda akan sin Tuhan na bariman, ampa siya luugan. Ampa siya kahunitan. Ampa siya kasigpitan. Bukun. May tayad to, parman sinallahu ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra. Ang kabayaan sin Tuhan doon kanyo. Imbar iman, di niya nakakaruning kabayaan niya. Ada punimbukun bar iman, iagad niya maning kabayaan niya. Mataud pagkaun niya susa, way pagkaun niya susa. Mataud sa sakatan niya susa, way sa sakatan niya susa. Imbar iman, way kasusahan, sabab bukun siya piya panjari sin Tuhan magmasusa. Gaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in umat niya miagad sin pamandu pa Tuhan nagtaat pa Tuhan iwan nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang nakaon na kami sa nakadlaw rayahan. Nabihawon Tuhan kahawa sadya. Imay na at mga nakangpo tagliman na. Kahawa sadya. Way penarus kaldos. Way rumpay mantakilya. Nakawa Tuhan liya laplap da wal iyazu billah. May tayad to. Sababing panuntum nila, magjikir ha pagkaon, magjikir ha pag-inom, magjikir ha pakayan, bukun magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga Tuhan, inbar iman, tengugan na to.
Uzkurullaha kasiran. Uzkurullaha zikran kasira. Napataod nila, impanumtum nila patuhan, hatu parakala. Ika-isa. Panumtum hajantung. Hikarua, panumtum halapal. Hikatu, panumtum hahinang. Yan, Tuhan yang beriman, kau haan tagupat kerja. Imbukon beriman, laung na uno na bay, sabing kaunong tayo ni konsum. At law yan laung na tamban, konsum tamban na isab. Ayaw. Hiti ka sa din yadto. Sabab manjari kauri kumaw ng kaadlaw. Kagawa, di manjari hang kaadlaw ay ikaw nakapagjikil patuhan. Lumummiin atay mo. Lumummiin lapal mo. Lumummiin pito ang gautabaran mo. Amo yan, Tuhan imbita sin Allah Ta'ala. Ayat ini suratul Anfal, iban suratul Ahzab. Na apabila in jantung sintao, in atay niya nagjijikir patuhan, di niya rabli mo nimbaran niya, di niya rabli mo nim pagkahin niya, di niya rataksilin untuhan niya. Maita, sabab niya magad siya kauhan, tagupat ka jam, sintutunyok deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang miagad kau sintutunyok deng Allah Ta'ala, way kasusahan. May way kasusahan, uzkurullaha zikran kasira. Sabab wala nabutasin atay niya tujuh patuhan. Wala nabutasin dila niya tujuh patuhan. Inhilo hala masa natubihon, pasalan sindila. Imbar iman. Unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan. Imbar iman bang siya magbisara. Karayawan sadya haatay, karayawan sadya harila, karayawan sadya pito ang gauta, karayawan intu yadtu, hantara na iban sintuhan niya, bang karayawan na hantara na iban sintuhan niya, inbungan niya, karayawan niya, hantara na iban simpagkahin niya. Yadto'y namukadis. Sumunod. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasmut. Yusimmatan. Namamarat saya siapa Tuhan. Bangway na ikabisara niya pamarayaw, hundong na kau. Naguhundong Tuhan, inhundong niya, nagjijikirin atay niya. Nagjijikirin kabuhit niya. Nagjijikirin pito ang gautabaran niya. Naimbihon Tuhan, di kasublihan. Kasublihan ba kami sa blong na, ikaw dyan kain na yadto namang ka. Wayroon topic. Pag-ubos nila nagbisara, yaastulanin nagbisara, yaastulanin di mo bissimbisara. Pag-ubos nila nagbisara, bukun pa yaastulan bihadto, marugal kanila inallahu subhanahu wa ta'ala. Maita, nalupas in parsugpatan sin atay patuhan, nalupas in parsugpatan sin suara tujuh patuhan, nalupas in parsugpatan sin pito ang gauta pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bariman usog, iwan bariman babae. Wala kaya lupasan. Maita, diajarahan nila yung tutunyok dengan Tuhan. Uno yan, ihdinas siratal mustaqim. Saan yung mga anak po?
Uzkurullaha zikran kasira. Biadinin taud niya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Mahapun harap pamarum. Mahinaat pamahapun. Hipapataod sinallahu subhanahu wa ta'ala. Buko ni patiyo-tiyo. Imasain ni biadagbos magtitiyo-tiyo. Rijiki sadya sinallahu ta'ala kaniya rihil kaniya duyan. Duyan dabaw sadya. Way penduyan sug. Way penduyan basilan. Mahunit niya saan bayaran. Dang siyari manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula kumanin na kayan niya, masarap lang nenduyan sug dang sindabaw. Na may takaw na kayan masarap, ikaw yung nagpasarap. Kuratuan. Inrijiki dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala masa ini. Habang mangan sila, di laulun magjikir pa Tuhan. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Pamuji kau sin patuhan sin mahina at pamarum. Pamuji kau patuhan sin mahapun pamarum. Na aturan yun tao manu, aturan yun in manusia biyaw, ninhiwal nila sin domini, uninhiwal nila. Nagjikir, nanumtun, huon sa bukun patuhan. Harap pa signal, biutang sintaw habulan. Nagbutangin milikan habulan. Nagbutangin rasya habulan. Nagbutangin inlanang habulan. Nagbutangin katan habulan. Na imbulan, isyo nagpapanjari habulan. Signal sintao iwan tao inwala biutasan sintao. Sung matug. Bati de nga katugan. Imbar iman usug. Iwan bar iman babae. Bukuratan wa asila. Mahapun pamarum. Nagjijikirin atay. Nagjijikirin dila. Nagjijikirin pituang gauta. Amo yan, mga anak ka po. Nah, nalaw na unuhain jikilan ko yun. Biyabay tatuan sin nabi. Injikilan mo sin mahinaat. Injikilan mo sin doon. Kaya ba'y tahataw Makka. Kaya ba'y tahataw Madina. Imbiyay ta kanila. Samua biyay ta kato tanyo katantan. Uzkurullaha zikran kasira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukong subay sadya ratungan sing kasusahan ang pamagpataod. Hakakasay, hakalama. Nabiyaon taon, hakakasay rida, hakalama rida. Pagtulak-tulakan. Aula-aula yari kita niyo hamasa ini, magtututahon na, yung sakit ipul panyakit ini. Wala datuan, intaw miwa patuhan, yung kaya bukaan sakit. Nah, unun biasa kan si mga bariman usog, yung bariman babae. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Ang kanila piyatao din biyad turagbos. Sabab magkakunahan sila rayaw ring atuhan. Di kakunahanin dayaw ring atao sabab barhajatin tao. Intao pa kaniya-kaniya barhajat. Immiskin barhajat. Indayahan barhajat. Imbilyonaryo barhajat. Hisiyo rin di maghajat Tuhan. Kita niyo in barhajat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaun biyay ta katutan niyo. Hinangan niyo sadyay nini.
yusalli alaikum. Huwallazi yusalli alaikum. Kalasahan kau Tuhan, sintuhan. Magkagunahan kita ni ulas sa sintuhan. Di na to kagunahan nila sa si manusia. Naglasay manusia ang kabulan, hang katahon magsagga. May tayad to. Papagsagaw ni Iblis. Uy, saan tayo mabaya magiluhala? Uy, saan tayo mabaya magambulda? Uy, saan tayo mabaya maglimot? Dakon sinpiagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa imbar iman, di siya makausus. Sa babiyauning sanjatas, koneksyon harap patuhan. Wala nabutasin jantung niya patuhan. Wala nabutasin suara niya tujuh patuhan. Damikian wala dan nabutas in hibal sin pito ang gauta niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yusalli alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala. Maulong ka to tanin. Malasa ka to tanin. Ampuno nindusan na to. Kalasahan kita nuren di adunya. Aula-aula na hadlaw akan. Uno pa. Wa malaikatu. Wasin to ang tani Rabbul Alamin. Malaikat dumo akato tani. Tuan isyuren doahan si malaikat. Katahan. Di, pini niya sadya. Amuren pini sintuhan. Bariman usog. Iwan bariman bagai. May tayad to. Sababin sila yan. Wala lisuan nanumtum patuhan. Wala lisuan nagjikir patuhan. Wala lisuan nagtaat patuhan. Wala lisuan nagibadat patuhan. Qiyaman wa qu'uda. Wala liyaul nagtitindog. Wala liyaul naglilingkod. Wala liyaul nagkukulang. In sarap magjikir nagkukulang. Napukunda nagjikir, harap na pa signal. Nangihinakin, signal, habulanin ni atud. Nah, unin biyayta sin Allah Ta'ala. Suratun Nisa, ayat hangga tu si bantu. Fadzukurullaha qiyama. Panuntong kamu patuhan nagtitindog. Uno yan Tuhan sambahayang. Ngaon na tuang bihaw nagsambayang di na makatindog. Limingkod nagkikiring. Mang limingkod na magsampayang nagkikiring na. Biya na bang kaoy katig. Ang atuan. Fadzukurullaha qiyaman wa qu'uda. Nagtitindog. Naglilingkod. Wa ala junubihim. Bang muri na kaya nagtindog, lingkod kaw. Bang muri na kaya naglilingkod, nakulang na kaw. Wala tuan kaya hunitan ng bariman, imbukon bariman. Kaya hunitan da nagtitindog, kaya hunitan da naglilingkod, kaya hunitan da sambil nagkukulang. Makasipuglaw na magsambahayang mga nagkukulang kita. Misanin nagtitindog, wala siya. So inyo, mga anak ka po. Uno yan, bil-layli wan nahar. Masusya imbar iman. Aun hambuk masahamak ka. Biyay takato tanyo sinsala sila si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pahala sin sambahayang hamak kahanggatos ngayon. Hanggatos ngayon mga anak po. Hindi ka to katan masjid, misan bulawan ng masjid.
Kauhaan da tagpito. Inha Makkatul Mukarramah hanggatus nga ibo. Inha Madinatul Munawwara hangibo. Inha Baitul Maqdis 500. Mapuas dengan tuyan kauhaan da tagpito. Mapuas dengan kawan tagpito da kayo da. Habuk da tuhan. Nah, billaili wan nahar. Yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah wa Madinah. Indumi ban sinadlaw. Matao din pangalup nila patuhan daing sing patao. Maguno yaddo. Manumtum patuhan. Nagtitinog. Naglilingkod. Iban nagkukulang. Di kato. Hamasa na to ini. Masipog na nagtitinog. Masipog na naglilingkod. Yan pa na. Masipog tuod bang nagkukulang. Bil-layli wan nahar. Indumi ban adlaw. Yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah wa Madinah. Diajagahan nila yung waktu mag-alup, inipon, iwan tagipon. Atay, dila, iman pito ang gautabaran. Na, aun hambuk sahabat, nalit sadya siya sin jamaa. Nalit siya sin pagjamaa hambuk waktu. In paglit niya, inuna-huna niya, kaya lawaan siya hanggatos nga ibu pahala. Yan tutuanin atay si mga bariman. Kaya lawaan siya hanggatos nga ibu pahala. Waya dyan siya nakalamod sin jamaa. Na hindi ka ito kawantag pitura balong niya. Nga anak ka po, anaron na to. Inatay na to, iwan sindila na to, iwan simpito ang gautabaran na to, tumaalok pa kabayaan sintuhan. Sabab, inuno-uno na tialukan sintuyad to. Amurad tim favorite niya. Bangin tialukan sindila magkalang da. Bangin tialukan simpito ang gautabaran niya magbayla ra. Ampay bariman, intia alukan sinatay niya, pakabayaan sintuhan, intia alukan sindila niya, pakabayaan sintuhan, intia alukan simpito ang gautabaran niya, pakabayaan sintuhan. Unutuanin hinang sintaw ini, pagkat siya kialawaan ang gatos nga ibu pahala. Pula-pula mo, hang gatos nga ibu pahala. Kialawaan na kulong niya. Giantian niya nagpajamu siya ka numan miskin. Napila na tuwanin nalawa ka ito taniyo. Inyad to, hang kawakto sadya, way siya nakauno. In panghalga niya panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lawaan siya hanggatus nga ibu karayawan. Way makarihil kampung niya. Way makarihil bagay niya. Bihon tuwan na makarihil ay nakulong na masusa kantian kuman. Bihan taman kaulong na wadyo buaya. Bihan taman kaulong niya parahan taman kau ini lilos rado. Parahan taman kaulong na taumpa Nike, Adidas. Na napinda na nag-uyom na sadya. Di sani kapag uyum, hantara sintaw iwan tao. Dahil nga sababian mga anak kapu. Imbar iman di sila kalupasan karayawan. Adjakirin Allah kasira wajakirat. Di sila mabaya tiu-tiu karayawan. May tak bukun sadya sila in magguna, bukun individual. In ama, suway niya karihilanin anak niya.
Inama mahinang si apo, mamakanggatos tagkay man apo. Di man jari laong niya, okay na ako. Yung bariman di. Suway aw ni kabin niya, aun mahinang niya, aun ni kapara niya, aun pamara niya. Sa kalibiyaw ng tiyatagaran sintaw, yan lang na pera ka ako ding hakuan. Kung yung pagtagyan, balik bayan labban. Yaw lang na kumplitin halaw, balik bayan labban. Yaw ning panayaman bata-bata, yaw ning panayaman taumaas, yaw ning plain bata-bata, yaw ning plain taumaas. Bang makakuyag inyadto, makakuyag inhi para sinallahu ta'ala hamanga sila bariman usug, iban bariman babaik. Uno tuan ini para sinallahu ta'ala kanila sindu umiban sinadlaw. Kaya baitaan sila sinallahu ta'ala sindu. Ang katan pangayo niyo yan hirihil ko. Ang katan piangayo niyo hirihil ko. Inwala niyo piangayo hirihil ko pa. Nabiya din natuanin way na ngayo. Dahil nga sabab yan mga anak ka po. Pataurun na to impanuntum taniyo pa Allah Ta'ala. Tajukuruni ajukurukum. Paman sinallahu ta'ala, mga ipon ko, panuntum kamu kako, impanuntum niyo patuhan niyo, mahinang sabab. Sin dumayaw impanuntum niyo isab kaniya, nawang dimayaw, impanuntum niyo pa Allah ta'ala kimugdan, pataurun sinallahu ta'ala, in karayawan niyo dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Wala takun minal ghafilin. Ay sadya kamu simingod ang mga tao pahil-pahilon. Yari kita niyo nakalamod. Hasa taud-taud mamahil-pahil. Na, imbar iman usog. Iban bar iman babae. Way kanila pamahil-pahil. Laong simbata bago, magbubuy scout, uno sila yan, laging handa. Nagsasadya uno, magkaon masarap, bukon. Kaya ikuran nila yung pagkaon masarap. Sikandari kanila yung pagkaon niya doon. In primary, inumbulhambuk, alupon nila, imbiyeta sinallahu ta'ala, sabab magkagunahan sila, la'allakum tuflihun, supaya kamu magparuntungan dunya, iwan haadlaw akhirat. Kaya na po siyan, mga anak po. Masa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamakka, ang po tagto katahon, aun na nga subukan niya. Yung na nga subukan niya, tawagin bahanon. Unin pa nga subukan niya. Ya Rasulullah, mga subukan ni kayo. Sabab bukunda kami ni daran magpakari. Kaagsayan sadya. Bang aun maksudahon patabo, ang pawaktu pagtatabo na magkakari kami. Bang bukon, nari kami magpakaig halungan na mo. Na, in pangasubo na mo, dua. Amun dihap di unin jasad na mo, dihap di unin nyawalihan na mo. Way bihanda yaw sim pangasubo. Ang pangasubo na to biyawon, hapdi sadya pagkaon. Sa hapdi niya walihan.
Bang magproblema yung tauhap ni sinjasad, malago yung problema sinyawalihan, bang yapdi. Na, unim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanila, ang parihap di unin jasad niyo, ang parihap di unin nyawalihan niyo, nauno yan. Ujukurullaha jikran kasira. Ay sadya kamumig, dahil nga panumtum niyo, Allahu subhanahu wa ta'ala. May ta, sabab impanumtum patuhan, imbungan niya, pagkasila siya. Misan na mataod pagkaon, misan na mataod pag-inom, misan na mataod kaginis biris babarapa, bang bukon naglalasarya si masanatu ini. Nalupas dahil karayawan. Dahil ta nalupas, hipagbantog na hadyasin tao. Malingkat yung badyo ko, malingkat yung taumpa ko, malingkat yung katantanya to, wala nakapalingkat, sinsuko hantara niya, ibang sinyawalihan niya. Dahil nga sababian mga anak po, in pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtumtum pa Allah ta'ala, in pagjikir sin atay, in pagjikir sin dila, in pagjikir sin pito ang gautabaran, hikatambuk, hikasanyang sinjasad, iwan hikasanyang sinyawalihan. Na murah-murahan, ini miabot na in waktu, insyaallah ta'ala, kanapan na mo dahil pangadian niya do. Bang mayan kita niyo, makalamod mga sila, di kalupasan, giatusan nga ibu karayawan, hamuk waktu, amura in mga bariman, ayaw kita niyo mutas, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, ayaw na to, pahapaan ha iblis, ayaw na to, hipaambo sa iblis, sumagawa, kita niyo, in mangambus kanila, misan sila mangambus, pag kita kato, na makoy, sabab di lang nakakausan ng mga tao yan, sabab, aon pa sugpatan patuhan, sinjantong nila, sindila nila, iwan simpito ang gautabaran nila. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna فإنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.